husuk masampaja si di mina pasanga enggak iya na husuk moko na oko jenne husuk ko sampajang itu iya mikode na makanja ka husuk mo ko jenne de mule husuk ko sampajang jadi matanre pangarungna tu jenne ilala sampajang iya naro nabita sebelum dipalalang ipue duai iya kok bahasa tasawuf maka dibelah dadanya kemudian diambil jantungnya dimasukkan ke dalam wadah kemudian diisi air samsam iya naroe samsam bisai yang ya ko patasawuf dina kada bisai maka dami patasawuf wae samsam ni itu melo ya lapak bura jadi ya lingi kesempatan bisai jantung na nabita jadi ya jantung na nabita dia ni bisai apa dia nama carepa na dia gado sana nabita si pamula mopi na tiup ka po Allah Ta'ala nuru Muhammad ina tulis si paci-pacin na dia gado sana ya kumakadai bisai manang kamu asay bisai na numapacin makadami iya roe samsam melo pancaji pak bura jadi ya lengi kesempatan ipasiges sa si bawa jantung na nabita apa iya ro kurani ipasiges sa ibawa mo ipe malok sumur samsam dia jadi ya naro ampai air samsam tu ya konigi tau minungi ina nasori wiha namo si kaca minainu tapamaso para ko pura manre kemudian yang kedua pak murah nasabak pura mematui sige langsung ngatinna nabita jantungna tanya arona jantungna mematona bitta ne sige sa nah ya na tu padamu itu hajar aswad pura miatu nabau nabi tampai tu 5 bau tahu ya kene denang kana bau nabi hajar aswad na dia gaga pa jamaah haji melo bau hajar aswad dia gaga gara-gara pura minabau nabi jadi hajar aswad itu dicium karena nabi pernah menciumnya dia mulia karena Rasulullah iya kene makamu Ibrahim nabau nabi nah komanang teh makamu Ibrahim mabau itu kan nasabau hajar aswad tapi itu hajar aswad batu putih sitongan na pamulan na manuru riwayat akapa ini nau tahu itu angka di kampung waktu na natamay suku aduan itu tamay nasarang ni Makkah nalay itu batu apa makane iya je batu na lo tay na bau yang pai si pulong ko corona pemana ng ekonomi lo ay nainaw na tilaw kampung na tapi dito ga katalo ko lo iko kiro lo matawa pa kampung na laki buara ni pada kabay na padake ina nakan nailasa te koro mak darumpungan ng alele nasa na colakang karena itulah saya colak itu maka kamana takorina buru kemanang tako angka manaci di tabib sandro mitai nasai anu je iya dosa iya maka manang ka kada engka batu muala mabolong parewa iya tu batul lah saiko iya na demo parewa tu batul dia kagak paja malasok we na parewa to ngang we paja kada cocoy di sana mamusu si 5 talu lebih mamusu ginau si tahu na gasi sa ginasa biasi sa nyeto na pacur na bawel lo kota si na pacuru di meto na may labu jadi itu hajar aswad kawang dia na labu tapi batu iya makomoro na parewa pemang dia naga barani malay yana tu akasya kay tu ampay lay buku na sa bapure na wase-wase itaw waktu na parang na watay ito wase-wase na cupe na panalaga yan na to ampay cupe yan na to ampay lapay makoko yan to hajar aswad to nabawi na bita tapi nigi bawi hajar aswad sanrawe-rawe ko nabawi liman na po ng Allah Ta'ala maku itu jadi pasel liman na to po ng Allah Ta'ala kolino to hajar aswad itu ampai na bau tahu kiro padamu itu nabita ko malalangi natongko iallung ulun na nalaway allung de natadung de mematona kan na cahaya na sa mamakil ito pandita pa hakiki matan na soy na jagay po ng Allah Ta'ala apa yan na si batu cahaya na nabita si bawa cahaya na matan na soy hancuri matan na soy na saba nur na matan na soy pulok pinur na nabita jadi yaro matan na soy ilaway supaya dia na masolang kung masuk nabita dilindungi tanya nabita mitaw na kan na cahaya matan na mi aso ilindungi aja na masolang pak ya si tembus sinur na nabita masolang akan hancur matahari makiro jadi yan naro na napahangin ito pandita yaw po ko pasarea maka da itu
lai bisai biatin na nabitah ya to si ko pa hikmah de maka dai ya komelo kollo si runtu puang Allah taala pacingi jolo iya tinmu he iya aja na yari saliwang itu ileco malinis sa kingker mapalala lala ingat na lala rupana tapi macarepatin na de na cocok iya rojo mu pacingi roh maka dai bisay air samsam agya sa air samsam iya roe samsam sitongan ko di maka jenne ya na tunasa jenne taluka makanya kome mas sampajat itu mak jenne jolo sara jenne polo ko sampajange napanya ko to mak jenne dia tu na cicang akatalu sunana asa ko cicang tapi akatalu magay angka na bisay lahiranna angka na bisay hakikinna angka na bisay rahasiana iya na ro rahasia ya sa jenne taluka iya ro hakiki ya na riya sa atuhuru iya ro lahirange ya na tunay tamata sebagai syariat ya dia katalu tu aja ni bala bawon mama jenne na makatonan na ketu sa mo pulungnya labo si kayan awe itu iya maka dito pandrita iya tu jenne biasa waktu tanang oko patareka makada maga cha aga proses si pigo ko tomelo husu masampaja si di mina pasangan nga iya na husu mo ko na oko jenne husu ko sampajangit iya mi kode na makanja ka husu ka mo ko jenne de mule husu ko sampajang jadi matanre pangarum na tu jenne ilala sampajang iya nang katau mak jenne mapodong ka nami betul kan na yang penting marica kalalo gaji na pigaw iya jadi pakanjaki ro itu pokok itu jadi usahakan iya naro nang katau pandrita na carai pai itu to pandrita dulu macam matandra kalena pak mapahang ko gamay yo po na monri mega mi bacana na makurap pahang si salah tuh koto matandre sikolana nama dodo pahan na si bataw matandre pahan na nama dodo sikolana si salah iya koto madodo sikolana dia na barani mabicara tapi makanya api Jepun tapi koto matandre sikolana nama dodo pahan na na komentar di mana tuh gagay dia gak ada na komentar tapi dia kena jamah iya mak itu bangite na kada asyadu tapi dia na masampajang iya mapangewa makada NU kunu Muhammadiyah dia na kunu na pangewangi letu subuh tapi dia na nalo masampaja subuh iya makir iya maiga jadi iya na ro carana ro to pandita na lengi lala makada tekui cara ya gagawe supaya ya ro jenne nalisari peringarang iya na tunah kada ya ko bisa lima mo bismillah ko ura ko bismillah niya ka memang tapacingi po limaku po dari sini na dosa-dosa napatalisari po baraka limaku tajagaya nga po limaku aja na po jipigaw yan masalah ya ko makalimo mo tapacingi dosa-dosa po lang kakuritimu ko apa iya timu yung makay kadosana tapi makuran ni dosana timu yung makopapa iya pa jalo yung makay kadosana patulia mahape iya siya may kadosana pajay manana tapi pajalon tapat-tapat tak iya met tamatu irakko gitu iya jadi tapacingi timuku po dari dosa-dosa kemudian tapancaji we timuku si mata malam untuk maka sibil kuridi po pawi ada madicengi ya ko tomak julu mata jaga ya ngak mataku po tapacingi dosa ku sini na dosa-dosa kemudian yang kedua po tapatuji pakitaku loko anu masih kemudian talingi cahaya po pakitaku yang kita barakaki ya kulima jaga pancaji lima ku tarime kita catatan amalku matu seremoni lima tahun po tapabile po dosa-dosa iya na royasang jenne taluka nasaba iliseri pak dong jenne lahirannya wadi batal iya na sige saloni olina lakay bayine wede kapalape na batal itu sige sakay halakay kasigande lo masigi sigande gande makatani natakolat tu tapanagat tagido cili na lakay na atau maga komena sige sa batal Imam Syafi'i apa ya tu bainewe na lakay tanya muhring tania iya tanya muhri tu bainewe apa ya sange muhrim mahram haram dinikahi
haram digauli. Nanya bayi newe, nanya sisan natu nakanlah dinikahi dan digauli. Jadi ya tu bayi newe tanya muhrim, maka kami hakut tamlik, hak pakai, ditanya hak milik. Iya, nah itu aja tersinggung. Iya, hak pakai. Iya, iya, tanya itu hak milik tu. Makanya tu ampai makun raya dia gagahana untuk menceraikan dirinya dengan suaminya. Dia gagahana, talak tidak bisa jatuh kecuali diwakilkan. Iya rohane we cica bima kada utalla ko tatap patalla ya tu iya makun raya namo akal 50 talak namo mak galere ko dia jadi dia berlaku nasabai dilai hitbah mahar jatuh ke wanita makiro apa ini yelli kaya tu mahar yelli na makun raya ini je tu ampai aja tercapai mahar ya tu dibalancai monripi iya tu mahar ta bicara na yan itu alina nata na makasempo mahar ko sidro sa parangka ala sola maka na dodong sa namo jero sa parangka ala sola pa ko salatoy mestinya maka ada satu stel pakaian sholat apa ya ko sa parangka namo tuana namo manarana macu meneto ajene ka macu to sa parangka ala sholat macum salah na macu ajene ka na macu manarana ka sa parangka to mestinya maka ada satu stel pakaian sholat berarti waju-waju ya ko sa parangka namo ajene ka manara to macu mana nama-nama igarece deh iya. Jadi ia naro apa butingan makal ada sempo ia nabi tapubai ni Hadijah angkat na melo nadapi si di miliar melo nadapi si di miliar ulawas si bawa unta 20 unta nak bereng iya angka ga tau mabaino ko wanyo si di miliar mahar angka lalo ko gaje lombo iro sandala Jepang maka to na kun ro ni sandala Jepang minangka kang ibayine na iya angka to ko YouTube ya kasana menre mahar dengan sandal jepit iya tahu usaha kami ulawang iya iya mitul linda nak tay monri kita bicara itu maka dia mahar na 500 juta di menre na 3 juta dia na merigagah iya di balancana apa capu ya tu iya mitu mahar itu na punya nak makanya pakanjaki itu nabi temalak dan pakalat di makun raya iya tapi yang makoko hati-hati kini makun raya pak may galak da iju melana may galak da nasabak pak dongan na memato je nabita de garek nakama linong ko hade sa ubaca de nakama lino na reko de nadapi si dibanding 50 kato makasi dibanding 40 iya 40 makun rai si dia roane perbandingan na napo di kama lino maga batewe jagai wi roane we koci de pa aja na to na tahu bicara ya kong kaiti laici di na 40 iti dira maga bate jagai wi kira-kira dan maga ini mana nama wai wi iya makole batu rek gine jagai lah kay makokoy iya nasabak mega tantangan lah na pura mak bayi ne cidi nang katupi ti makoko 1:7 tu baran yang anang anak dara de katawana maga ni de pigaga jandai we nih ya tu jandai bahaya tuh iya de to gagok kue iya tu anak darai de to na to malada masih lepas siri semua pak iya tu jandai bahaya apalagi ya tuh di kelo masih aralan sini bahaya tuh rorotak nalakai tak ya tuh naruntuk tuh iya makanya tuh biasa wapak gurungan itu bu mereka wapak gurungan tabace bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli iya bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli baca kapitu ko mangaribe kapitu ko subuh ya natunasa nabi tabaca ya roh pong Allah ta'ala jaga yako iya ya komelo ki anak ta aja ta masela maka na magaru bija-bija dia to kana ta salah ya bamotu ta baca oki po Allah taala ta titip baca rumah ponco mi pak bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli ya komeki tambai bismillahi masyaallah la quwata illa billah iya iya sebenarnya itu bismillahi masyaallah ya ko turuntu dalle iya
kung kadali pamulang agi yali na tapanitay mata tapay bacero bismillahi masyaallah la quwata illa billah denalay tawe tu yaro gagatta denalay najagay ya kunalay tawe na selay po Allah taala labi makanja na ya. Jadi kau maliki motor ya rota baca, maliki sandala ya rota baca. Agi yalli mana? Lakai yalli atau ribaca. Yan tu ampai ogi ena pasala pasanganna, ukila lah kamara ena pasaliwangi akatna pura pimatu natama tapana baca ro alhamdulillahirabbil alamin bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Ena pemilau alin ro ngalori po Allah taala supaya dijaga terus. Ni yo putu jawai na pasitongko ulun na kaya mapute na pa ipatuda makun ray sa belah kiri na pa majama arone pakawi kadi makun ray ko sila pena yo pwede ogi de na melo ina na ipasala kilala kamara pasapasi di pala tanga situ dangan tapi angkau ko to kumasahada itawe ko to na sampung isahada na roanewe makadate denulle mak baine wala tay mo kade mo mate. Yan na to na kadapa aja ko jago ko pura ni tongko iya tu yo pwede de manyamang apa makalicu bumila lang waktu itu iya tu may kataw de napahang tapi aja na wapak guru ngangiro kemudian yaro nak makaday po itapares saya iya na atita nasaba atiemi tu malasan atau si salah iya mega bata-bata ati tomi. Iya, na iya ko standar mako ko melo ipake ya kae mancaji mapa de nagaga. Ko standar imatongang de nagaga. O aturan fikih kega ahli Quran dan ahli fikih. Apa iya tu kong ka ahli Quran, kemudian ada ahli fikih, layoli ahli fikih tu yakka mancaji mang imun ri ahli Quran. Jadi aja tak kada pakka pala korang iya ni sorong aku de napah fikih magan. Salah itu matu dia bisa kada suju agi sana. Makanya bukan hafal Quran yang didahulukan tapi ahli fikih yang tahu fikih fuqaha. Ini sehukum-hukum na sampajang. Ni sakade ko sahalay pakui. Mina yana yana mega makokoy anak tamak kepala korato ngami bawa. Dena guru pelajaran fikih onrotona makanja bacana tapi yana tasala dini sakada lauke gay. Iya, aja nang kai matuli masulara ponco. Iya itu kan. Marajit tu marajing. Jadi ya penting sampaikan ini. Jadi ya tu korangnya cocok ni apalah memang. Tapi ya mengetahui hukum agama itu lebih penting. Itu bahayana. Jadi itu na sembarang. Nah, yang kedua, maka dia koto maka imang isapa ya rodega ini wasi salaman rasanya. Apalagi ko papulitina dega de nagagaya tu apa yan nalan na todo puima kada jamaah na dina si cocoki wag ni gare jadi aku ya tu meala standar tu marajing yan ampai makada sapa do kutuke kana si di tawe na yang musoro yang penting dia nagimpe to itu tu mega moto talu tatar pak ya tu imangnya pak pegawai syara jama-jama mate pak mate pinapang katolay ya kami seli ya ko kapala desa de panagan na sitaw na make kami tam iya pura niya ipan riti mapasimo pitimun na lalo matodo na tanya na todo iya kaya mako apa iya jadi upasa mani bawa makadade yan ang kanako tiyasi mata yasi di yan na to iya aja taganggu imangnya mesti aja rimangnya aja na nagalung aja na nadara iya idi na pagalung pak dara masih disidang makalia si karung waling ipu imang iya komen tadupa ya pasti dekat tolak balatan na taling imang na ko si ratu pagalung ko wanyo timorang na si ratu tu karung na dupa pu imang sisa yang reka ngasih na makaji tu kan jarekin na deje ata ciri-ciri sikaru tamo iya ya ko na sikaru ta sisiputa niya ko 50 itu pagalung na 20 na to 5 karu na dupa ada daripada lo si kasi ang kanya gami baca doang kay manyo ko galunge manu melo gere kati manyo ko galunge na toton ni puima komporo na melo galunge kasi taw nasang kay baca ko kurang kay kurmalasa yan be jama-jama pag na imangi manang tau mate tau mada tau katama-tama imangi manang iya
Gere. Iya tu imangnya perlu nama tu masih sekolah pak. Ini na ustaz semako ayo na roy kamana ni rupa na lasay ni liwaru. Yang kanibata yang kanide na may mabicara kani makai karupan. Jadi pesan naman niya guru takali si Dendre ngupake itu pakasingibannya timu mangololori pong Allah Ta'ala pahadir ini nabita na kanaja na kumabarung nabita pawarung baraka na salawa milo mamagi-magi ng cipa bura ya maniro itu iya to na roje tapake aja na ustaz ita dudungi na to puro pa ko to madowe ni ko to macarama apa na capo nasiratunya tu botol na to puso ini nah makanya to pandita manarita upake si botol wad di 10 barakana tergantung ini menimilawi pun iya tapak barakaka na wad di manci Pak Bura dari salah satu pun tapak barakaka nga magi na madar di makutu ka makasibyang pun tapak barakaka nga iya mamagimay kasi winong nang kakamatinulu makisibyang pun tapak barakaka nga iya supaya yu tak kalupa untuk ako gamay pun tapak barakaka nga iya iya rotilaw napayino ko puray aja tak ba bismillahirrahmanirrahim awe maka na ponco pak dongan na tailawi yan ito ang peto pandita din na langsung nino napakanya ka nakatan ni jolo nabaca ni salawa napamilaw do talisari ni baraka napainom ini mani agak kakurangan na way mapadipad yutuko tilaw ni ya to itu na baca ustaz ini naganrusuy barangka inga makiro iya maparingerang ay batukan na aja na inu bawang Andre makututu aja ni Andre bawang idodongi wi nasabak masikiri itu Andre aga nakuita na imana mati aga niya na Andre aga doon na Andre iya ko doa bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana iya ko niya naman Andre aga po tapat-tami tapak barakai na wad di manca jipak magtinulu kak makasiwang po tapak barakai aja angka saya pernah diajarkan maka dangka tu nak wad di minum sesuatu ni tadi na teme ilawi bawang ya roe maka aja tasu melalui kotoran asuki melalui pusat iya utamanya roto mendari la umrah oi rapi pura pimajine na meteme sesapaka tuli malau liso tilawi baraka na we denas sutu ia matoto na pake ke Halil Bangkalan pole Madura muassis Nahdlatul Ulama okui Makkah maguru denang kana jamba denang kana teme ko Makkah tasiulang masuk ke saliwan na Makkah panilaw memang aja utama maka ko memang lo macari parepokor iya barakan ilawi makarwi tulita teme-teme to si kaya iya ko minum ilawi iya aja na tuli madari bika kami matola sama kau tu kau cau ni karena yang dari memang tuli masuk ya kok agama itu dimaafkan iya ko makiro kalau ki majene talaga ijolo Eropa kiat ka ilalang ni nagisay napata pacingi napataling apa napa masalara ki nalo ni majene napa gereja itu kan masampaja na tomore na ko angka masu itu dimaafkan tapi aja tagis saya te ko sida peta pak mutanajis ki ini ko kibirin na masigi mondro tatong mutanajis ki pada itu kong kana na bicu laipa pampers natako purat te menang ka kotoran ko pampers itu mutanajis di situ kan nawat disigesa iya itu hukumnya pak angka metodo to mako tu masuk ta cede temena namo masemi masuk to pak cau ni karena itu iya dimaafkan itu iya